Kunento engifuna ukukhuluma ngayo la. Angazi lo moya ukuthi umoya kanjani. Kodwa nje ingakho ngihlale ngithi kubantu mina uma uthola intombi yakhe ijola ungaze nje ufikele ekuthenini ibulale. Ngoba kunento ekhona angazi ukuthi mhlambe noma yimina engihluleka ukuyichaza noma ngenza ihaba. Ngake ngabhala udaba lwensizwa lomnyusisi wangapha wayesuka eThekwini wayeqome kwaNongoma oSuthu owabona insizwa eTexini waze wehla eTexini lo sisi lapha eRank kwaNongoma wehla lo sisi wabona lensizwa eyayiqoke kahle nje ikhanya ngebala yakhuluma naye yacela inamba uthi lo sisi wangayinika lensizwa inamba ngenxa ukuthi wayekade la eTexini nje bayogibela imoto eziThekwini nje wayekade nesoka lakhe. So uyabona abantu ukuthi awubazothi lo sisi kade mnesoka isoka lalikade limphekezela. Shulani malahamba isoka seqhamuka enye insizwa nje yafika yamcela inamba engayiniki usisi lensizwa. Uthi isizathu esenza ukuthi engayiniki lensizwa inamba ukuthi laba abantu ahlezi nabo la eTexini bambone mnesoka lakhe yabo sebebona uthi ngase ngiqena nje ukuthi ngizothi nginika lesishesheli inamba yami kodwa ngangithanda ukusinika ngizothi nginika lesishesheli inamba yami bese bengibuka kanjani abantu. Lo sisi lowo ngalikhuluma lolo daba yathi mayiphuma itekisi eThekwini wafika wehla kwagqikaza ngakwagqikaza lapha ngasemyayiza nje mawusodlule kwagqikaza ngakulawa ngakugesi ngakwa electricity lapho wehla lo sisi waphindela emuva eRank wawucinga lensizwa le ngangakhuluma ngalolu daba. Emva kwalolo daba ngathintwa ngenye intokazi kaMthembu la kwaNongoma bafutha abanye abantu besifazane ufune sibaxolele nathi futhi thina singabantu besilisa abantu besifazane khona la ufune besixolele khona sivele si-understandane nje ukuthi sinje ngoba khona into ekhona ongeke ukwazi ukuyivimba. Khona umuntu wesifazane ukuthi mayibona insizwa nje avela ayithande nayo leyo insizwa ivela imthande lo muntu wesifazane ngale ukuthi lo sisi uyithanda lensizwa ngoba engenalo nisoka unayo indoda kodwa nje maye esedolobheni noma ekuphi nje evele ebona insizwa ayithande nje ngayithanda lensizwa nayo lensizwa ivela imthande. Labo bantu babe bathola ithuba nje lokuba ndawonye ikhona noma kanjani ikhona into abazoyenza futhi lo sisi uma eke wathola ithuba lokuthi atshele le ndoda ukuthi hayibonakho ngikubona ngikuthanda nayo bese isho ukuthi hawu nami ngikubona ngiyakuthanda. Labo balidala ithuba lokuthi bebonane. Ikhona into enjalo angazi noma ngihluleka ukuyichaza yini kodwa ngicanga abanye bayeza ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu wesilisa uyihambela nje edolobheni kuyeke lokho ukuthi umuntu akuthande ngoba unemoto noma ekubona wenza something khona nje ukuthi uyihambela edolobheni noma kuphike la uyihambela khona uvela ubona intokazi uyithanda hawu intokazi yayinhle kangaka uvela uyithande nje nayo kanti iyakuthanda mawukwakhombisa ukuthi ayithanda nayo nje iyakuthanda kodwa hayi ngoba ingenalo isoka nawe hayi ngoba ungenayo intombi nivele nithandane nje kuyenzeka into enjalo. Emva kokubhala ke lolu daba ade ngikhuluma ngalo lo sisi owehla endleleni eseyofuna indoda ngabe sengibhalelwa ngomunye usisi waMthembu ngapha kwaNongoma angizukusisho nje isigodi sakhe. Uthi ke lo sisi mayengithinta ke uthi ke lo sisi naye ungibhalela ngoba ubona lolu daba luka lo sisi lo owehla endleleni usethi ke naye unalo udaba olicishe lifane nalolo kade ngilibhalile waMthembu ningaze ngathi ilapho engabona khona ukuthi lento insizwa zakithi le ukuthi muvakashelwe intombi eGoli noma uvakashelwe intombi eThekwini
ebese uthatha abangani bakho niyophuza endlini yakho la khona intombi yakho, sengathi singayiyeka manje. Uthatha abangani ngenxa ukuthi uvakashelwe intombi. Abanye ke bayakwenza lokho uma inentombi enhle efuna ukuthi niyibone. Haya samsophuza endlini yami, umama uzopheka lapha, yabona. Ithi ke lentokazi yamthemba, intokazi nje inesoka la, isoka la nale la kwaNongoma, lisebenza eGoli, baneyingane ezo-2. Uthi lo sisi ngo-2020 kwakumhla ka-6 December, kwakuyisonto. Ngo-2020 wanyuka wayeGoli esokeni lakhe ebizwe yisoka ukuthi alizovakasha. Wahamba nje ingane wayishiya vele seyikhulile sekhaya. Uthi lo sisi vele ngo-2020 kwakumele eGoli, ngo-2020 kwase kuphazamisa i-COVID ke labuya nesoka livalile emsebenzini kodwa lasheshe labuyela emuva. Kwase kuthi ngoDisemba mhla ka-6 limbizela ukuthi sebeyobuya ngoDisemba ngo-25 ngoKhisimusi. Uthi lo sisi wamthembu uthi wenyuka wayeGoli ke ihlale hostel isoka lakhe, kodwa wathi mayifika yena liqasha ziyazi insizwe eseGoli, ziyayiqasha iflat khona le flat, ziyazi lama flat engiwachaza khona lama flat ke akhona lapha eGoli. Akhona nje nangalapha ngakoJipi ePakini nangapha kulesi stalad lesi saseJipi nje hostel khona ama flat angapha. So insizwa mayihlale hostel kodwa izofikelwa intombi iyayoqasha lapha ya. So ke nalomfo nalo indoda lentombazane yaMthembu ithi ke lentokazi yathi mayifika eGoli ngomhla ka-6 futhi yesoka yafica seliqashele lo flat. Ifika yona kuyisonto, uMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, ngoLwesihlanu iyahola indoda. Kusho lo sisi uthi iyahola indoda yakhe ngoLwesihlanu. Uthi ke bese lo sisi kuthi ngoLwesihlanu nje shuthi emini yasekuseni ngoba isheshayisa ngasemsebenzini indoda ngoLwesihlanu. Mayishayisa iyaphuza. Uthi mayishayisa indoda yakhe bese imfonela. Ithi hey mama, awenza ukudla lapho, ngizofika nabangani bami sizofika sibe u5 lapho. Awenze nje ukudla kwabantu abalingene aba-5. Ngizofika nabangani bami lapho. Ayithi lentokazi ngiphekeke nangempela ngipheke ngipheke ebese banengane eziwu2 nalomfo. Uyaphuza lomfo. Ithi lentokazi yaMthembu ngipheke ebese ke eyangapha kwaNongoma leyo ntokazi. Ithi lentokazi ngipheke ngibenzele nje ngikale nami ukuthi ayi kuningi lokudla. Uthi nangempela ukuthi ngabo 5 kanje efike isoka leli lifike nabangani balo. Bafike bengena endlini. Ithi ke lentokazi yaMthembu befike nangempela kushuthi ngabo 4 kanje 5 kanje. Zifika insizwa zihlale ke uthi bese ngiphaka ke ngibaphakela nje ndawonye. Ayibedle. Uthi mabefika phakathi kwabo uthi angithi manje njoba behlezi indle yodwa lama flat nyana nabo umbhede la bese kuba izinto zestove yabo ukupheka khona la bese kuba sofa lo ngathi into zokuhlala nje. Ithi ke lentokazi njoba ihlezi la embhedeni ibhekele yona la isoka la uhlezi phansi la esihlalweni shuthi lihlezi liphansi libheke igengele. Uthi lo sisi kube khona umfana, kube khona insizwa kulabangani balomfo, khona insizwa empofu enhle egqoke kahle. Uthi nje bathi mabengena nje ngathi mangibuka ngashanjwe uvalo nganganaka. Uthi yajike futhi yazohla mase behlezi ke sengiphakele sebedlile. Yajike yahlala yona yabheka ngakimi njoba ngihleze embhedeni nje phela mina ngicofela ifoni njoba bexoxa nje sebephuza. Ithi lentokazi hey
mangithi ngiyambheka nje lo mfo ngize ngicufisa ifoni naye kanti kusho ukuthi wazwabona ukuthi lentokazi ngathi iyangithanda. Uthi kodwa lo sisi ngibone indlela agqoke ngayo lo bhuti ukuthi lesi noma ngabe kuthiwa izinto ziyafana isigebengu lesi. Lo muntu uyisigebengu nje uyambona ukuthi uyisigebengu. Hayi uthi lo sisi ngihlaleke bephuze bexoxe. Uthi lo sisi mangithi ngiyambheka nje lo bhuti vele ngishaya uvalo lungithi heqe. Mangithi ngiyambuka nje hayi luvele lungithi heqe uvalo. Uthi ngivele ngimthande nje ubhuti ngize ngifise ngathi sengathi bengahamba manje ngoba manje yabo. Uthi ke lo indoda le yakhe iyaphuza iyaxoxa kakhulu futhi iyaphuza nje. Vele ke iyaphuza. Uthi lo sisi waMthembu wathi cishe ngabo 6 kanje kwase kungena icall kulaba bangani abanye icall kushuthi lo muntu wayefona kwakumuntu ngabe babemsaba nomuntu abamhloniphayo angazi ngoba uthi yathi mayiring ifoni yomunye umngani wayesebathulisa wathi acishwe neredo wathi nangu sibani efoni angazi wambiza ngegama. Uthi bese libamba ucingo lomngane wesoka njoba behlezi la. Uthi libamba ucingo bese ekhuluma bese livala bese ethi hey asambeni madoda. Ngazi ukuthi lo wayefona wayebabiza ngoba indlela achaza ngayo lo sisi uthi kwashintsha nje nemood ingathi umuntu ababemsaba ngabe umuntu ababenjani lo wayefona ebabiza. Utshwala buningi njalo la. Uthi lo sisi ke ayi uthi kodwa mase sebekhuluma indaba yokuhamba uthi nami ngigcine ngathi ngithi ngiyenyanya manje mase behamba. Uthi ke bese uthule njalo lo mfolo ompofu lo othandwa lo sisi akakhulumi yena. Abantu abaxoxayo abangani laba. Hayi uthi lo sisi bexoxeke belokhu bethi manje kushuthi isoka la lo sisi lokulithi amadoda seniyahamba ungcono ke akuhambe ngabe kuhambo yedwa yoza ukuthi ufunani usibanibani bese yabuya uyabona uzosifica la. Hayi evele ethi lo mfolo ompofu lo othandwa lo sisi lo msola ngathi isigebengu evele ethi lo mfo yakho umuntu ohambayo la siyaphuza la lo muntu osifunayo akeze la. Hayi ithi ke lentokazi begcine ke manje bephuma phandle labafo nesoka lakhe liphume phandle liyabancenga la eminyango lithi hayi bafuthi ningahambi sengingathenga utshwala bese nibushiya ongcono akuhambo yedwa eyoza ukuthi usibanibani ufunani bese ebuya uzosithola la yabona. Ngesikhathi besaphumile bese kuvele kusala yena lo mfolo nale ntombazana la endlini. Uthi lo sisoMthembu bathi mabephuma nje laba phandle ngoba bathi mabephuma sebexoxa ngazi ukuthi bayoma lapha esangweni yavela lensizwa letha iPhone yakho. Uthi lo sisi ngavele ngayinika nami ngale ukubuza nje ngavele ngayinika wafaka inamba yakhe efonini yami wasenginikeza wayesethi ungibhaze mawusuwedwa wayeseyihlalela nje. Shuthi laba phandle isoka liyaxoxa hayi madoda ningahambi akuhamba yedwa yabona bakhuluma kwaze kwagcine kuphase khona ukuthi hamba yedwa abanye bebuye bengena endlini. Nangempela ke babuya bangena endlini kwaqhutsheka kwaphuzwa. Uthi lo sizayi kuphuzwe ebese kuthi ngabo 8 nje kanje siyoshaya u9 bese ziyahamba ke lezi insizwa liphumeke nesoka nalisoke la ngakhona ngakithi khona ngoma ngifuna njalo nilalele insizwa amaphutha esiwenzayo futhi amanye amancane nje kodwa ke futhi amanye noma singezikwazi ukwagwema njengaleli nje angiboni ukuthi khona into owawungayenza la ngoba uthi lo sisi baphuma ke bahamba labuya isoka lakhe balala kuzosakuba umgqibelo abaselisebenziswa ngumgqibelo balala bavuka ekseni umgqibelo lavuka ekseni umgqibelo isoka lathi liyabuya lafona sho lafonela umngani walo laselethi mama ngiyabuya ngisaya kuwo sibanibani akazazi ke indawo lo sisi zaseGoli uthi kodwa lasho ukuthi ngisaba usibanibani kuphi sazi noma wathi ejulisi noma wathi kuphi uthi ke uthi lo sisi laphuma isoka lakhe lahamba lathi balahamba nje ngabhala uthi wasala wabhaza lensizwe empofu lekade iqoke kahle lo abeyisola ukuthi isigebengu
uthi lo sisi ngayibhaza lensizwa yafona uthi ngalibamba ucingo ngayibingelela ngase ngichaza ukuthi hayi ilo sisi lo ebeni obusendlini yakhe izolo uhamba nabangani bakho nivakashele isoka lami uthi lo bhuti ethi kambe besikuphi izolo ethi hayi benila kimina benizophuza la niphuza nje khona izolo kwaze ebusuku uthi leli soka bese likhumbula hawu wena yebo hawu ukuphi pho hayi ngisendlini lipho isoka uthi bese lo sisayi lisaphumile ethi lona likuphi likude nilitheli yapi edolobheni likuphi uthi lo sisayi uthe usawuvasha umngani wakhe angazi kuphi bese ithi lensizwa awumfonele isoka lakho libuza ukuthi liphi ayi bese ubuya kumina nangempela lo sisi ngilidrop uco bese ngifonela isoka la efonela isoka lakhe mayilifonela isoka uyalizwa ukuthi lidakiwe lithi lise angazi noma lanti sejulisi noma likuphi akazazi indawo lo sisi uthi ngabe sengibuyela kuye lo mfompofu ngamfonela ngathi ayi usibanibani isoka lami lethi lisendaweni ethile evele lo mfo ayekude kakhulu lo muntu ngiyeza lapho ayinanga impela uthi lo sisi kwaba isikhashana nje lavele lafika lensizwa empofu yafika yangena endlini yayisithi awumphinde futhi umfonele umuntu wakho ucheck ukuthi ukuphi uthi ngaphinde ngafona futhi sengimfake ku loudspeaker uthi lo sisi ngahlanyiswa indoda engingayazi uthi yangihlanyisa indoda engingayazi uthi ngamfonela futhi isoka lathi isoka hayi ngizofika mama ngisaphuza lapha ngisekuthini la isho futhi indawo kuyezwakala ukuthi bayaphuza uthi lo sisi ayingavala ifoni uthi emva kwalapho ke savele savala eminyango ke ayike kwaba ngongaphansi ongaphezulu a1 akho condom eyasetshenziswayo 2 baze baphinda uthi lo sisi indlela amagazethi azwana ngayo kwaba ngongaphansi ayike sathi masiqeda uthi bathi mabeqeda kwesibili yahamba lensizwa ayikushuthi kwakumgqibelo labuya ke isoka ke lahlala ke ngontambama ke kwasa kwayisonto angithi manje ngesonto kwelalokhu hlezi kiso akakhona ukufonelana lo sisi akakhona ukufonelana nalensizwa ne ayi lensizwa lempofu uthi ke lo sisi wamthembu ngomsombuluko yavuka indoda emsebenzini naye wasala ke kodwa wangayifonela lensizwa le kushuthi uyabonje lokhu wangayifonela uthi lo sisi kwathi ntambama ngawo umsombuluko lafika isoka lakhe wafika liphakela nje uthi bathi lisaphaka nje esaphaka uthi lo sisi laselithi isoka lakhe uyamkhumbula lo mfana obehlezi la ngesikhathi siphuza ngolwesihlanu la endlini ithi intokazi uthi lo sisi lwangithi heqe uvalo ukuthi hawu ngabe sekwenze njani uthi lo sisi ngase ngizehlisa nje ngase ngithi ngiyamkhumbula lathi isoka lo mfana kuthiwa sebemshayile lapha elokaneni erank yase Faraday uthi lo sisi ngibuza ukuthi ushonile nipho uthi isoka lathi awushonile uthi lo sisi ngazizwa ngibandelwa ngamathumbu uthi ngabandelwa ngamathumbu ngajuruka ngamanzi uthi wazi wabuza isoka uthi laze labuza isoka lami uthi yini indaba kwenze njani pho uthi ngavele ngathi uthi nami ngathi ngizothini ngavele ngathi nje yazi ukuthi makudutshula umuntu ade ngimbona vele ngithuke nje ngiyathuka uthi insizwa yathi hayi thiwa bamdubulile uthi lo sisi ngajuka ngamanzi kwathi ngikhale ngayibamba ingekho indlela yokukhala uthi salala ke ebusuku ke wachaza ke lokuthi hayi wasempumalanga lomfo Nelspruit uthi ke lachaza isoka ukuthi hayi ubevele lomfo kuumuntu nje ophatha isibhamu yabona uthi ke lentomba uthi lo sisi wamthembu ekseni isoka lavola emsebenzini uthi ngasale ngakhala imini yonke uthi nje lathi maliphuma nje isoka emsebenzini ngasale ngakhala
ngakhala lokuthi ngize ngithi ye uthi ngaze ngakhala isililo, uthi ngakhala uthi futhi angazi kuba isoka lake lajika endleleni mhlambe noma lasheshe lajika nje endleleni ukuthi ngangizothi ngikhalelani kube lake langifica ngikhala. Uthi ngakhala usisi ngacabanga ukuthi khona mangathiwa ngifuna ukuya emncwabeni ngizoya kuphi, uthi ngoba ngiyafuna ukuye, uthi nje kwavele kwanento nje ngiyafuna ukuyombeka ke lo mfo. Uthi ngavele ngakhala ngazi ukuthi ngizofonela bani ngihlanga. Uthi ngakhala kwaze kwacishe kwashaya intambama, wagcina ke engazanga ukuthi ngoba phela uma kufanele ayongcwaba wayezothi uyongcwaba bani esokeni lakhe, noma eselokhu elandela esokeni ngoba phela umuntu wayiqala nokumbona. So uthi ke lo sisi into ayikhalayo naye akazi ukuthi kwenzakalani ngoba phela loya muntu wambona nje kanye kwaba kuphela. So ke ilento engiyishoyo ukuthi ziningi indaba esinazo thina, ningi indaba engiyireceivayo. Kwesinye isikhathi ngize ngibe ndikindiki nje nami, ngize ngibe ndikindiki. So ungathini ke ngalesi sehlo ngoba lo muntu wesifazane it's not like ukuthi wafeba. Awukwazi ukuyibiza ngokufeba le nto, angazi ungayibiza ngani, kodwa it's not like wafeba lokho kujwayelekile nje wachitha. It's not like that. I don't think it's like that. Angazi ukuthi ungayibiza ngani. So ke kubungozi ke bokuletha intombi, I mean yokuletha abangani bakhe endlini yakho ngoba unentombi. Ubungozi nje ufike be lapho ngoba kwesinye isikhathi akubi i-one night stand, i-once off thing kanje ya. Akubi i-once off kwabanye ngoba nalo mfo kwangeke futhi kube once off, babe sazoqhubeka bejole, yabona. Uwe olethe indoda endlini yentombi. Bengithi angishare lolo daba ngoba kulesi sikhathi samanje uma sisuke singaza mawuthola izinto ezikanje uyafunda nawe ukuthi impilo ihamba ibe kanje, ngoba futhi nawe umuntu wesifazane ngeke ufunge ukuthi mina ngeke ngize ngiyenze lo nto, ngeke uzofunga. Thank you.